Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Stella Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. SCIT आणि गोवा समग्र शिक्षा हांच्या जोड पालवान ही ECCAचे कार्यशाळा जाली शिक्षकां खातीर. फावंडेशन स्टेजी वयले 95 टिचरांनी हातून वांटो घेतलो. पायाभूत शिक्षण, बुनियादी शिक्षण ही फावंडेशन स्टेज कितली म्हत्वाची आसा आनी हाचेर कृती आधारीत आनी विद्यार्थी केंद्रीत शिक्षण आसपाक जाय हाचेर आमी भर दिलो. ह्या मुळावें शिक्षण अनौपचारीक, अनुभवजन्य आणि हसते खेळटे आसपाक जाय, तशेंच आपल्या आवय भाशेंतल्यान जावपाक जाय. We had a 5-day seminar and our teachers, our mentors who are present here with us have done an amazing job teaching us about the new education policy, and it has been an amazing 5 days journey for us. We have got to learn a lot in this journey. आमकां टिचर्सांक 5 दिसांचें शिबीर आहलें, तर हे 5 दिसांनी आमी जायतें शिकल्यान. तर आमकां कोश हेजेर 5 कोश आसा तेजेर जे भुरग्यांक आमचे फायदो जातलो तेजेर हे शिबीर आहलें. आमी जायत्यो एक्टिविटीज केल्यो, आमकां टिचर्स बऱ्यो आहल्यो, तेणी आमकां हे शिकयलें, तितून आमी जायतो आमकां एक्सपिरियन्स मेवला. We've got to learn from the best. We have master trainers who have been practically hands-on teaching us so many different techniques, art, music, dance forms, you name it, they've done it all. And it's been very, very enriching, and we realize that there's so much more we can do with children, with whatever we have, wherever we are.